ICC ti mi le ICJ ti mi kong khatlom pal te hi ka mun in hin van share le van trump kan van du ko na arwang cha tu lio a naitan te thil a chang mi chu ICC kong hepe par in Israel Prime Minister Benjamin kha tlaiding ti sitika chu kong hepe par in Benjamin chu US a Donald Trump arklon mi ka kan hu e ma kha naitan te a van chang mi bo kong ICC he pe par mi sirunga khan tutana hen chu borok he pe par in ICC le ICJ ti mi arian tun nak la a tun ning dan te he zaitin da si ti mi kha kan mi phun ni tlongpal te kan van thei chiu khona ma ding cha khan hi ka man hen van throm kan du min ha se hi kong he thei mi tam pi kan ko saman sala thailo mi cha a ti in hi ka man hen tlongpal te information van throm kan van du min ha se e tutana hen atlang pi in van chai dinga ka van du mi chu ICJ le ICC adir na arwang chu ko chen zai ruanga da ICJ le ICC chu Netherlands rama che ase apathum na ka ICJ rian tun nak le US he aikal mi zo chun nak chon apali na ka ICC rian tun na ka US he aikal nak zo chun nak chut apanga na ka ICJ le ICC he US pe tlai na arak ngai ning le achua nak arwang na timi tlang taren tutana hen banchim kai van tip mi ase toy nak in kavan chim ko lai e ton bia kau pi sau pi simi kha toy ten chim kai van zoom lai cha khan chamba mi tam pi lai samhan selo hite he a basic kan van thei kho cheu na ha ding cha ram khel le sia ram rian le rian ton na kong sia ubdi le kong sia kan mi phun ni hite tal he a basic te tal he kan van thei kho cheu sia khan chon azul la doi zia kha kan foi deu lai ti karu ronga atu liwa avan chang cho ma mi borok hepe parin hi kong te he lopal te van share kai van tip na ka se kan van thei ban tuk in ICJ le ICC ti mi a ume chu maram hal chon International Criminal Court le International Court of Justice ti ase lai hol in chon ICC chu zetin na kan chim lai ti sia chon ramkip swal nak bechai nak zung ti ase chon ICJ chu ramkip bechai nak zung ti kha se ICJ ni chon just hlenga na e kum ko dana thim ase chon ICC ni chon just bechai tu he hle riat anga e kum ko dana thim ase ve ti mi kha kan van thai masat a haw chu kho chon apani na ka ICC chu 2002 a der ase ICJ chu 1945 a rak der ase chon an focus mi chiu te kha kan van lak tar sia chon ICJ le in kan ban zok masa sia chon zaida abapi mi a focus mi arian si ti sia chon ram kal lak boy bai nak upadi kongkawa ro nak chok nak le ro nak pek nak kha to chon anol ngai na kha kan zo sia chon zaida si ti sia chon ramkul state law ni khan a chuak kho e pumpak asilowa phuni anto kho mi asalo nol ngai na ka van lak tar than ka du mi cho nol ngai nak cha khan UN Security Council chunga angat asana ten zul phung zul cho ma lung tho ti in asaton ICC le kong kan zo si chon ICC cho zaida arian tuan ning asi ti sia chon mi phun tha nak ti bantok ram khat ral etuk nak in i tha nak ti bantok genocide ti bantok kha se chu pani cha atoi nak big in kan chin chia kho nak ding cha chun zai tin da kan chin chia lai ti sia chun ICJ cho ram pakhat kal lak boina ram ri kong ram kong ti in chin chia a foi big lai chon ICC cho minung kong ti in pumpak kong tin khan ichin kan chin chia sia chon foi big lai khata khan zai da ICJ le ICC rin tun nak ti mi kha kan van thleidan kho sia chon o ICC cho minung kong ICJ cho ram kong ta khan kan van chin chia kho sia khan chon rin tun nak kha next a ICC le ICJ kong ti mi thong pang kan van thei ti ka ICJ sia chon ram kong ase ICC sia chon minung kong ase ti mi kha foi tin khan kan van tlai kho lai chuti sia chon zai ruanga da ICC le ICJ cho Netherlands rama chon che ase ti mi kha apati na ka kan van zau tan halai Netherlands International Criminal Court ICC le International Court of Justice ICC pani
chia ding je khia nak chu thil tam pi ni thlen thil tam pi ruanga se factor tam pi ruanga apakhat nak chu zaida si ti sia chun ramkip updi a tuam bia rian tuan nak ti mi se hak chu chan sau pi chung ramkip updi le ram khel pe tlai nak mun pi arak se dei na kong chai mai nak len hatlak nak phun phun a nak mun arak se chuna chu thongkhat zariat som ko le kum ko le thongkhat zakua kum sri hek dei na conference na an se chuni chun ram kip mi bom na upadi phunglam adir mani the hek chu valai chung phungning kholapi tia min than na arak pek valai chung phungning kholapi international illegal capital tia min rakpek se apani na appoint cho changmi ramkip bupol ramkip bechai nak zung ICJ United Nation bechai nak zung pi chu 1945 ya dir asimin the hack a apathum nak 1899 ya dir mi zungzal bechai nak zung PCA zong the hack a sham rakbun ase netalan ni ramkip updi sarnak adir pi mi tuambia ni hibu na cha thimna sitar apathum na appoint cho neutral location ase hek cho ramkip bu pol cha a thamil effect mi huna mu ase netalan cho ramkip updi le ramkhel pe thlai na ka a pe mi asi tia thai ase e valai chung bu tam pi achau hlan na chuni chun ram tam pi le updi le hu ning a ai o bu ai o mi bu pol cha a tha tuk mi hun ma asar apathum nak aruang chu ramkhel le phan thak ro nak netalan ni hin minung chau vo le ram kip updi kil vendinga facte in bekam nak angai achau zani ICC le ICJ dir kho nak ding cha updi le ramkhel le phaisa le bob nak apek na hi appoint pali ruanga hen netalan rama ICC le ICJ he che asina aseti mi kha masabika vanlak tar ta ka vandu chuti sia chon apathum nak appoint a kan van kal na la e ICJ rian ton nak le USA he ai kal mi zo chut na khe tampi ram ki phe pe tlai lak dik om na ten atoi nak bikin van chim kai zon cha US kong he tu hin ta chut na ka van lak lai zo chut nak ICJ focus mi ram kal lak boina hi international bichai zung ICJ a US he a pe tlai mi case panga na kha toy nak en zo kho ase hi atang lei case ka van lang tar mi panga he US le ICJ he ai pe tlai mi case avan se cho apakhat na ka Nicaragua le United States 1984 in 1986 kalaka achang mi ralkap bom tu chol chang na zaida chuliwa chang Nicaragua ni US chu contra ral sang pol abom na tiese Nicaragua za do na ka ralkap chol chang na atu na cha ramkip upadi apu abuar tia sul rakphot kam khat le ya US ni zaitin da le nak la phishin nak rak tu ve ti sia chun community akal lo nak hading cha hi thil hi katu nak asetia khan rakti ve ICJ ni zaitin da bechai nak atu ti sia chun bechai nak zong ni Nicaragua le ya bia cha tei nak apek US ni Nicaragua ram chung thil sining a atel nak thong in ramkip ubdi abuar ti ati chutika US chu phungning lo chol chang nak ngol ding in le chat nak pek ding in nol apek zaitin da US ni le ti sia chun US ni chu case atel adu lo le bikhia nak chu zaida city sia chun chu case kong happy parental adu lo hu chit maya ma banduk thil achu sol na halo tin ICJ nol ngai na kana chu apatni na a case kan ban zau lai US le Iran kong a thongkhat zakwa le somriat a US embassy hostage case ti mi se chuwa chun zaida chaiding miraksi ti se chun 1979 Iran ral dau na huwa Iran sianghak cheni Tehran US embassy chu andak lu tho chulewa American palai somnga le patni andak thlai na US ni ICJ a case chu akalpi Iran ni ramdang pe thlai na rian tuan tu pol a hu phen halo cha ram kip upadi abur tia ati ICJ ni zaitinda bechai na atwa bechai nak zungni US le ya tainak apek Iran ni thlai min ha ka thla chol ding in khan ICJ ni kan nol apek
ramdang pe tlei na kong hepe parin veni natlak nak boi nak a Iran chu mo phur tu asitia amu ICJ ni becha nak chu zai da city sia chun chu liwa Iran ni khan zai ya khan arel ve lo e atlai mi na kha atlai peng na chun boi nak chu adong na ka ramdang pe tlei nak in rem ase chuni chun Algeria natlak nak 1981 tiang achua pi chuka chun Iran theory pol akhar lo nak ding cha tlai mi na chu thla dingin natlak nak arak tua apathum na ka Iran le United States 2018 na zaida chang hoi ti sia chun dan tak na case chai mai ding mi kong chu zaida city sia chun Trump chawzani Iran nuclear deal ti mi JCPOA in achua nu le CPOE phi khamna atua than huwa Iran ni US chunga case atua chutika Iran ni hi phi khamnak ni hin 1955 ya rampani kalak I hoi kopnak natlak nak abur treaty an rak tu mi kha abur ti ati chu natlak nak ni chun chole thal nak le chole na athan chautar ma chu US ni chu bekam nak chu abur ti ya ta chui ICJ bechai nak zaitin da city sia chun bechai nak zoni Iran le ya bia cha US chu mi bop nak theory ta chun na ka role si le van long him nak theory ti bantu ke ape tlai mi phi kham nak pol lak ding nol apek US ni zaitin da chu liu arak le than be ti sia chun US ni becha nak chu achau hlang lo a hlei in tu mi asiti ati Trump chawzani 1955 Treaty of Amity in achu tak na chu arwang chom hai le bantukin phungning lowin than ho na akpek nak halo ti ronga khan treaty rak tu mi kha rak chu nak se apali na ka Mexico le United States 2003 Avena case ti mi ase thi dan tak na le consular right ti mi ase hi kong tu he fiang de win hi case panga chunga hen lompal te ka ban lak tar lai e ka zona apali na ka Mexico le United States boy na kan zo asia chun zeida chei mi si ti sia chun Vienna Convention on Consular Relation abur ti ate thi dan tat na atong mi Mexico ram mi som nga la pakhat na kha Mexico consulate pe tle na nol en ngai na kong achim na lo cha ase ti se consulate ti mi chu kaban tu ram pakhat asemi mi phun pakhat asemi ramdang ni tlek si ti ka ma kha zaitin da bechim nak nan tu pek lai manan dir kam lai mo representative atu pek khau tu nan lai mo ti mi kha ram pakhat ni mi ramdang pakhat ka tlai ti ka khan ma kha thong thai tar ding ase ma cha US ni thai tar na arak tu alo hina laka tampi chu an ram in phungning te in IO tu lowin thi dan tak na kha pek an rakse chutika ICJ ni zaitin da hi zona bechai nak arak tu ti sia chun bechai nak zong ni Mexico le ya bia khia DRP US chu sual phot nak le dan tak nak na kha zau fel le ruat han dingin nol arak pek na US ni zaitin ale ti sia chun chulio chu President George W Bush chana se Bush ni ramkul bechai nak zong na kha zul dingin arak for na chulio chun asana ten Texas ni adu lo cha 2008 a George MS2 Medellin chu tha arakse ramkip updi zulphunga ramkul le chawza nol ngai na kong a BL na ngan pi a airak chang apanga na ka kan vanzo se chun Canada le United States chu 1981 arak chok mi Call of Maine rally ramri boina arakse anchai ni chazai da citizen US le Canada ni nga sale rally kam theory atam nak mun Call of Maine a rally ramri konga BL na arak ramhi ni ICJ a bechai tu dingin khan natlak nak an rak tu ICJ ni zaitin da chulio chan biarak chai piakna ti sia chun bechai nak zong ni rampani kalaka a then mi ramri rally ramri thar rak sar piakna a phi chuak chu zaida si ti sia chun case dang he ailo lo rampani ni bechai nak chu an chaw thlani dai ti in becha nak chu an tua hi case he US ni ICJ he ama lung thau te in hun khatte ya ren 20 in ai pum pek nak case chu hi ka Canada le US ramri kalaka achang mi ramri than nak really then na kong te hen ase e abapi mi laka say da citizen US ni Canada le US ti bantu case a bechai na azul na te in Nicaragua and US Iran and US ti bantu adang dang pol chu zeya rel lo alhot di na Nicaragua case ni US chu ICJ nol ngai nak in achuatar maila ya adau na case pol kha atlom ter Mexico le US a ICJ bechai nak chu US ramkul ubdi he aikal Federal phung ram zul phunga rikhia na alamtar chun Iran kong ni
ram khel boy nak ni upadi bi cha nak atei tika ICJ hu ham chu zaitinda atlom ton khati kha alangtar hi case panga laka hen atlom te tutana hen Mexico kong te he tlom pa te van laktar kadu e chu zaitinda zairunga da minung somnga le pakhat reru kha US ni te dan arpek na ti mi kha kan van thei fian deuh na kha ding cha khan chu ICJ kal ning dan zong zaitinda city mi van thei fian deuh na ding cha khan detail de on achung le deuh te khan van por da ka van du mi se I hi chunga hen somnga le pakhat chunga an aba pi deuh mi pani pathum te ka van lak tal lai an min cho a pakhat na ka Jose Ernesto Medellin ti mi pa se ma chu Houston Texas achang mi se 1993 ya Julia wa chun Jennifer ti mi kumthlei li nu te le Elizabeth kumthlei ruk nu te cho raklai shem na raklai shem na raklai shem khon han nuwa khan tha na chu ronga ma chu US ne sol na ngan pi an chia Texas ne rak chaw hlang lo ma chu 2008 a khan thi nak si an rak chun anun na an rak lak chun apani na ka Humberto Lil Garcia ti se Texas chiam 1994 San Antonio Texas kumthlei ruk hak chenu te Adria ti mi kharak fir atlai shem tha a case cho zaida city sia chun atlai shem tu nu kha lungin atuk chun aruak chu lowa achha chu cha chun ICJ ni bechana in zaitin da tu ti sia chun nol nak antu akauna te in 2011 a khan tha asave chun apathum naka Roberto Mariano timi Texas chiam 1992 a anupi le afa le pani atha na ti asol phot arakse chu thil cho zaitin da chan ti sin anupi le afa le na karak tha na kha tha mi na kha jichu khan tanga khan velai tanga khan arak phum na ma chu a case ase chu an thai tika tha dingin nol chu arakse yani he achung khar chu atha na an aruak kha ti khol na khan velai tanga aphum na chu tika chun 2018 ani jong tha arakse ve khata khan adang dang po jong kha mithat mi dir hunin khan case an rak nei chu na kavan chimdu mi kavan langtar du mi chu ICJ aswal lam chu ram khat kal laka buai bai na toil rel ka se minung asi zonga ram asi zonga akal ning dan chu ram khat kal lak buai na toil rel ka se hi pathum kavan langtar mi na he misual an si tika Mexico mi an se chana ten US ram aswal na an raktu tika kha an case kha ram khat kal lak buai na kha ICJ ni khan atol rel timi kha ICJ kal ning dan te khatlom pal te van laktar kavan du mi se chuti sia chon next ICC rian tun ning kha kan van so lai ICC chon minung pumpa issue kong kha chai mai le tol rel ase hi kong he kan van chim tika hi kong he paper in hin chon ni za nai tan te ya avan chang mi Benjamin ni US araklon len na kong he kan paper in khan van chim rela khan ai van paper ngai mi si ronga khan Benjamin kong kan ka van lak lai Benjamin chu ICC ni aswal Gaza atukna kongte polvan zau tika akhwal ram aro ning genocide atu ti ase chutika chon ICC ni tazar choi chuve bantuk en zaida city sia chon Russia zong ni hin Ukraine arak tuk tika hen ICC ni hen tazar choi ve chiam hi ka zona hen US politic te hetlom pal te van lang tar ka van du mi cho zaida city sia chon Russia chu ICC ni taza avan chui tika khan Joe Biden ni alung thlin pi asana te in Benjamin tu chu ICC ni taza arak chui tika khan alung thlin pi lo khata khan US politic umdane zai rong ate sun ram lian ram ngan power nei mi an sitika hen an power ngai nak he an man chute chun ICJ si zong ICC si zong ram lian ram ngan na ni hen batak ten hen an rak zul khon ha lo andu US China Russia ti banduk pol he ramlin an sitika andu mi andu lo mi anzul lo chute chun annung ini zanti ni Benjamin Israel Prime Minister US raklon na arwang te kha toy te kha kan van zau ta sia chun zai ruang da raklon ti sia chun Israel Prime Minister Benjamin cho 2025 February thar sham thoka khan President Donald Trump he ton na ngai ding in US raklon ti kha kan thai hi tlon na ka abe pi big mi tin min ha cho zaida an si ti sia chun Gaza ka de nak le
mitlai min ha kong chai mai nak Benjamin ni Israel le Hamat kalaka akal chu ma mi ka dei na kong chai mai nak tu atim Israel mitlai min ha thla nak le pengtang dei nak cha akaw deuh mi sulam na kha abapia acha apan hi naka ramkul him na konga lungra thei na torel na shui tu na ni iran le ahoi kom phu na sinin shau chiar na dau kho na ding cha tip tu na an ngai ramkul him nak abapit na kha an laktar chon apathum nak appoint cho ramdang pe thlai nak thlat thlai nak ti se Netanyahu ni middle it map sui than atip na alaktar arab ram na he ramdang pe thlai nak câu tar nak le pengtlang hoi kop nak rem than na kong chei mai nak kho mi ru nak apek sema ka kha tu tan ni arak thun thok chan ase arab ram map jong ha sui than kha atip mi ase tu tan arak thun na ka hen chon Trump executive order le ICC dan tat na kha hi ka zona kan van hu mi ka se chu ti ka Trump president avan tling Benjamin Heton na an van nei Trump ni ICC chu dan tat nak avan tu chol zaitin da Trump ni dan tat nak atwa February na ruk a khan President Donald Trump ni Israel Prime Minister Benjamin tlai nak nol a chuat mi le rul naka International Criminal Court ICC chunga dan tat nak to ding an executive order amin athut nol pek naka Trump ni ICC thil to mi chu amhan lo mi le tham angai lo mi illegitimate and baseless asetia bechai nak zung ni United States le hoi kom Israel chunga hello mi thlai na atu ti ate dan tat na na hen ICC thlai na ka atel mi tim chi mi na US theory kha phi le United States chung lu tar lo ding in na kha itel hi thil to mi ni hen ICC ni bechai nak zung adir tu natlak na Rome status a atel lo mi ram na chunga nol ngai na ngai lo ti mi chawza dir hun alangtar ICC dir hun chu zaida CTC achun US chu ICC ya aitel lo tik a ICC ni Benjamin cho tlekhi dingin ati zonga khan US ram cho ICC aital mi asilo ronga khan US ram ma chon atong kho khata khan aital lo mi ram cha khan chon tlon kho ase kabia ka kira sia khan chon ICJ cho UN rambun asitika alulu in UN ram UN aital mi papo ka cho ICJ ya anital di cho timite zong khatlom palte kan van thei fian dinga khan ka van ten chidu chuti sia chon ICJ le ICC chunga chulhan deu le nihin US andir mun kan ban zop na lai US to United States UN chungtal ase chucha ICJ a atel mi ase ICJ chu UN bichai nak bupi ase UN chungtal vial ti chu bichai nak zung a atel mi a ru anse seman sala US ni bichai nak zung nol ngai nak le bicha nak a atel naka rikhia nak cheu khat angai a big in nol ngai nak he a pe tlai nak case asul lam chu case kong he pe tlai na se nol ngai nak le che nak nol compulsory jurisdiction ti mi chu ICJ ni ramkul he a pe tlai mi case pol kha atel mi ramkul pakhat khat ni bechai nak zung i tel nak kha a chaw hlan lo hmana angai kho ti nak ase hi nol ngai nak chu ICJ phunglam tanga an hatlak nak rian tun naka atel mia chaw hlan mi ramviel te cha man ase John United States ni 1945 ya arak itel masaliwa ICJ nol ngai nakha arak chawhlan asana ten chan ahung raw deuh tika US ni thil cheu khata bechai nak zung nol ngai nakha tlom ter dingin arak ingat chan benabia 1986 a Nicaragua and United States case a bechai nak antu nuwa ICJ ni Nicaragua contra rashang pol abob na cha US chu adau na tika US ni ICJ phung lam tanga nol ngai nak ngai hrim ding ti mi chawhlan nak chu alak than abe pi mi chu Reagan chawza ni ICJ nol ngai nak in achuak aswal lam chu ramdang ni an chuak pi mi case a US ni bechai nak zung nol ngai nak tanga ama te in ape ti lai lo ti nak ase chen US ni ICJ case a atal pengko na te in US chawza thlak nak long in ase US cho ICJ maya boina achu achun bechai zung ni bia achai kho nak ding cha a thatlak na apek ha US le ICJ bechai na US cho member asilio a ICJ bechai nak azul adu ton lo a hlein ama phunglam ramkhel asilowa strategy
du na khe aikal tika ta chut na ka Nicaragua le United States case a ICJ ni US ni Nicaragua a contra rashang abob na cha ramkip upadi abur ti abia khia US ni bichai na chu achau hlang du lo e achol chang ning chu ape su Mexico le United States kongjonga chu thiam seman sala US ni thatlak nak lungtling ti in lungthau tin achau hlan mi chu US le Canada kalak call of main ti mi rally thenna kongte longa han ase naya achang mi thil le phunglam Trump chawzani US updi kongkawa ICJ nol ngai na tlom tar nak ding cha 1955 a Iran he anrak tu mi remdei nak natlak nak in chu takin adang lam alak chu natlak nak ni chun ICJ ni US chunga Iran lungthlin lo nak angai kho nak nol rakpek Biden chawza zong ne ramkip updi konga ara ring deuh na tin amhan mi dir hun alang ter ramdang pe tlai nak le ramkip pe tlai nak abapit nak kha anghal ko na te in ramkip bechai nak in ramchung nol ngai nak le ramchung updi uknak kha adu deuh ri US dir hun konga abapi mi abakhat na ka US chu ICJ chungtel ase asana te in 1980 thok in bechai nak zung ni atu hrim ding mi nol ngai nak in achwa ICJ ni US natlak nak tello in bia akhia kho na case pol kha akham apatni nak US ni ramchung updi he akal mi ICJ becha na kha adaw ahlei in thi dan tat na silowa rakap chol chang nak he ape tlai mi thil sining ti bantuk apathum nak US ni ramkip boina a ICJ nol ngai nak tanga nak in ramhni pe tlai nak asilowa UN Security Council chol chang nak kha athim ton tanglei point a US ni ICJ case vial te a atalmo US ni ICJ case a ama lung thau te in itel ding in athim kho Canada he rally ramri case ti bantuka bechai nak chu nol ngai nak he ape tlai mi ase e US ni natlak nak apek lawa chun tu khol ICJ dir hun kan wa zau na lai zaida ai then check nak asiti mi han te in itel nak le chu tak nak 2000 kuma President Bill Clinton ni Rome status ti mi ICC adir mi bekam nak chu min athut na in fe tar nak cha Senate a arak chu pilo June 2002 a President George W Bush chana US ni phungning te in amin athut mi chu alak than bechai nak zungni US ral kap le boy pol kha ningchang lo in ta za chui kho na tia ati Bush chawzani American Service Member Protection ASPA zong a fetar chuni chun US ni ICC he petlai na akhame ICC kuchungin shen mi American pol luatar oka thazang hannak nol apekna zaironga da Bush chana achua ti sia chun ton dewa kan rak chimmi Nicaragua le US boy nak ronga khanase chun apani nak rian tun ti nak le dau nak a cho mi zaida se Barack Obama chan liu 2009 2017 chan liwa kan US ni ICC he petlai nak arak tua Africa rama ral tuk nak miswal pol ta za chui nak kha adir pina in bechai nak zungni American mi chunga nol ngai nak angai ok asalo ti mi adir hun kha adir pi Chun Donald Trump 2017 in 21 chana US ni afak deuh mi lam alak 2020 ya Trump ni ICC rian tuan tun ha chunga dan tat na apek na bechai zung ni Afghanistan a US ral tuk na sual na kong thlatlai na athok nunga chun chawza ni Palestine Israel thil tu mi konga ICC thlatlai na zong asoi sel Biden approach 2021-25 ya zaida changti sia chun President Joe Biden ni 2021 na ICC rian tun nak na chungi Trump chan phi kham nak chu alak na in Israel le US arhojer mi ICC thlatlai nak chunga ICC thlatlai nak khachu adau peng chawzani ICC case cheu khatlam tu khacha DRP US chawzani ICC case cheu khatlam tu khacha DRP zeban to da DRP ti sia chen Ukraine ral tuk nak swal nak ronga Russia boypol chunga antu mi bantuk khabantuk a khan chun ta za choi dinga thim phung thak ding kha adu na kha lang tar
apalina Trump 2025 executive order 2025 rian atun than nuwa Trump ni Gaza a ral tuknak sualnak ato tia sual apot mi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tleding in ICC chunga dan tatnak thar ato than Trump ni ICC chu US le ahoi kompol aral chan mi phungning lo bu tia ati than bichait nak zung nol ngai nak chawlhan lo nak kong he pe tlai in chan sau pi chung American phunglam feather atu dir hun 2025 US to ICC chungtel asalo e American rammi silowa Israel bantuk hoi komna chunga nol ngai na angai lo semhan selo US ni achan chana ICC he ramdang pe tlei nak du nak he atlak mi thil sining a rian atun ti than thiam thiam bedong na conclusion le ya kan kala sia chun ICJ le ICC chu valai chunga minung pumpak suana mi phun tha non nak ral tuk nak en tha non nak le ram konga valai chung ram le minung vial te ding fel te in bechai nak tuk ruan nak uk kho nak ha ding cha international law ning te in bechai nak tu tu bu an se nain ram thong tha asami ni chun an ma ni influence van tu ding kha an du thulo cha US Russia China ti bantuk ram ngan ha ni chun member si kha an du lo chu cha chun politic hi ka zon te hen dok na ka van pe van lang tar ka van du mi chu ren an tun na ka ding fel chu an du ko samhan se lo bu pakhat khat ni an chung a nol ngai ding en van tu ding ti mi tak taka han chun US ram hai ti bantuk te pol song ni hen an rak kham na e chu chu zai da city session an power an thon nak kha phang in an sual nak kha chu an sual nak vial te kha mini chek kho lo ding en tu kha asako ICJ te porak dir nak 1945 rak dir nak asul lam cha abiana bia World War II te pol kan zo sia chun Germany te pol World War II in an sung dan tak nak tam pi an tong a billion in an tong chu ti ka chu bantuk dan tak nak chu zai ni da atua ti sia chun atei tu asmi ram ni khan dan tak nak atua tei tu kha pek pat lo pek a tei tu pom ni khan bikhiat nak ka rak to ase kha bantuk khan valai chung ral tuk nak a khan thil kha rak chang tei tu pom ni bechai asiti ka mai he a thalo ti in ram khat boy na kal laka bechai tu dingin hi ram pol he rak fat mi na kha anse hi rak kom lewa hen ram som ruk rong arak se tu chan ram za le ram kul le ram thum reng lo anse man chim du mi chu kha ram za leng ni a tha ti i chei mi kha valai chung cha ding thlu lai rel justice bik lai ti mi kha se samhan sala van chim du mi chu khaban tuk i bechai mi kha ram lian ngan asemi US Russia China ti bantuk pol ni chun an ma chunga avan thlun tak tak tika khan chun an chaw hlang du ton lo ema chu ICJ le ICJ i rin tun nak a kal ning ase valai chunga justice se ning chang te in valai chung thil achang mi ram khat kalaka se minung pumpak kalaka thil sul atlintika se a fair big mi in chai mai na hading cha tin khan dir mi le tin mi purpose ase angai tu nan di lak chunga kailom